ado mayamna khanbirangani maramdi aina class 8 karaga siski history siski parsi kaino na maramdi ai haidokpe adabako igi secret oina m kar leibako aduna ne do ai class history ga civics ga ai 6 tegina 6 7 8 ki like se pasana paiba aduna class 8 ki zu chapter 8 kina chapter ani dawre adu chapter bodi amta manate ko sis kidana history yawe 7 kina ancient gi yawe du 8 kidana modern gi yawe dana adu modern gi ani pare 8 kidana 7 gi amta patri duga sis kidana si chapter mari manga pare adu hojing asi aina revise to dusna new ideas ne ba adu hana to gi bodi chapter ayamba ko history gi chapter kya dagina 8 te gi ra kanung oibne ba ayamba chapter 8 te gi 13 ba hoji pa ba loire ba adu revise am to gi 13 je 8 9 10 11 12 ti ngarang revise tau greba 8 ti 10 degi 8 degi ba to ngarang revise tau gre du ngasi tau 13 je ne do ai sis ki lark se tuition chatle maram di ko ithanda pa ba khang de ba phang pha haidi like papa haibidi haiba ko like papa se hai tar go su tuition de di aina ma ga mari lena ba wahang bo hang boi ro adegi di meaning da bo oi ro dum khangi da na ko tuition da nungai la tuition to bo ne ba ko tuition da to bo je 13 ba oi re ado revise am halak pane do 13 je mo ba sta de ne aina pam aina history je khar pam je dina history gi pura phajana khang ba di am question ama bo hang kya ama bo hang kra phajana khang ba je pam ba dina new idea gi janga si revise ta ani hana school da dia he dum mamda khang haidi aina khanging ko khod ba laita bagi school da dia dum pung to corona ga legi ben mathumang khang tre ba aduna amuk hanna mo pa bane classes ka 7 ga gise
aduga mayamna kalamni sai di chapter ama khari pa ba sana taba revise to basta punga ma khai changi se punga ma khai changi se ai ge ko pha doi ne ba haidi mi maming oigera dagi yauri ba chahi oigera kamaina khai doi ba kholi ba sing je si jo pha doi ni pa su pa doi ni wari su kang ni si ju kok ta len doi ne pha doi ne ba aduga ina nakanda boy de ithoi se sisna ina pha ri ba khangi ba hai ri ba ko sum pa na sum nakanda sum ithok pa na sum i ba smaina ani khai do gan smaina ero pi thoga i ba isan ba aduga mu pa ba aduga mu hai ba aduga mu pha ba sain tor ga like se pa ba na aduga hai horen like se pura pa ba loi kan da pha ba loi ra kan si da aina boys da mu yeng ba kan da ngasai na pa gi myam si ne se du khang ma ngame aduga amuk remind to hale adu na is fine ithok sa ban I will be standing here till the end of time. I will be standing here all through the night, till the stars align. This is kind of literature. The literature is any to kai to air. Samita Savama, Brahmana Savama, Samitas Namari Layer, Marie the Mamma Spread Hunger Nature, see Kangravana, the Brahmanaski, Uncle to the Sissinari, the tongue of the Upanishads in Harry, Upon Havani, and you haven't done any set them to sit down as a king, the Spanish always went to aid the Palmer, who was in the wrong Gonzani. There was the says Naval Gasna, one of the bin figure in the Upanishad, more monument figure, and Upanishad different from the Karaman stays the later, and then it was the revised over the Sikange, is 29 to the mana going from house guys. I didn't come away with Comina come to the beginning. I come away with the engine away and going from house kind of meditation under a paper tree at Bagya in Bihar. He attempted Nirvana at the end of 2012 to the Nirvana I had. So I thought about the come on base and then. Break loiraga mo pung ahum makai deina pung mari makai box na science parni science di ai hantak third revision oidine aduduna ngasai gi social science ta mi mami ge ka phaba dma di pharo second reading da loin pha gre ba haidi kari laina na bacteria na kai sando li khot hali di loin pha gre loi gre aduna sum haidi kuishala di sum kawai ga aduduna hapetang ngu revise ta wa ne ba aduna sidi pung am khatan thadar ni duga pung mari makai deina manga box na hindi mu pa ba tam dai ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯪꯆꯤꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇꯒꯤꯁꯨ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯕ ꯍꯧꯗꯣꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯕꯒꯤꯗꯨꯁꯨ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯍꯥꯞꯆꯔꯛꯀꯦ ꯍꯦꯛ ꯀꯥꯕꯒꯗꯤ ꯍꯥꯞꯄꯣꯏ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯕꯗꯣ ꯈꯔ ꯂꯤꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯞꯆꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯔꯥꯡꯁꯦ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔ 1ꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯇꯥꯛꯑꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦ ꯉꯁꯤ 2 ꯇꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ 2ꯁꯦ ꯃꯥ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯁꯥꯔꯅꯒ ꯇꯥꯛꯄꯗ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯔꯤꯚꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯨꯝꯗ ꯄꯥꯕꯁꯤꯅ ꯃꯇꯣꯟꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯅꯤꯡ ꯏꯟꯅꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯄꯥꯕꯒꯤꯁꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯤꯡꯗꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤꯁꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯏꯟꯅꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯆꯦꯞꯇꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯆꯦꯞꯇꯔ 9 ꯐꯥꯎ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦ ꯁꯥꯏꯟꯁꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯅ ꯆꯦꯞꯇꯔ 5 6 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯟꯅꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ
हाइदी स्कूल से हाइदी चाही अनि लोंजल लोरगा कारकदबनिना याम एक्साइटिंग ओइबनिना को हाइदी खरा अहिबा सानिंगेदना को अदुदुगी तंग हंतकी थवाइसु यावे लाइक तौनिंगस पावे अदुदुना मखाता ने मिनर्से दोय होजे मो हिंदी पारनी हिंदी सिदी को सुमनतगी बुपादा पासन बिवानी साजन बतम बगुमने ब आदि ब्रेंग 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 पाब थोकत्रे बे हिंदी से पागना हिंदी से ब्रेंग ब्रेंग पाब जो सुम पाब तम बखतने चैप्टर 3 का 4 का 1 का 2 का ngarang पागरे 3 का 4 का ने दुगा मैं आमदा कनम ताइ चंगे दुगा आइना तो नुटी की सब्जेक्ट चमाना दे को स्लॉट पुदि माने को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्लॉट से बिदि नुटी की दम फॉलो तो दुगा सब्जेक्ट दी दैजदे हाइदि नोमो नोमो दुगी मखा पोरे दुगा पुंग सुमाना दे हाइदि स्लॉट की पुंग दुबदि चप माना जब अदु सब्जेक्ट तौबसे सिगी पुंगजे नोमो नोमो की लुबा लाइबदुगी चांग दम तौइको गुरुजी योगा क्या है इसके कौन कौन से लाभ लाभ है प्रशिक ध्यान से सुने ध्यान से सुने मनुष्य 3 अवयवों से बना है शरीर मन और आत्मा इन तीनों को अच्छा रखने के लिए 3 बातें आवश्यक है शरीर के लिए स्वस्थता मन के लिए चित्त बुद्धि और आत्मा के लिए आध्यात्मिक ज्ञान बढ़िया दर्शन शास्त्र में मनुष्य के योग सूत्र में इन तीनों तत्वों की चर्चा की गई इन तीनों का एक साथ जुड़कर रखने का सलाह योग है योग के